BAMWE banduka imbere kuma MAUA nende nibedereta bakiora KMZ bamero guchunkuna nende kana kwidira nende bakicho bajichunkuna amantu yegiye kura ku milioni mana mwanja 50 yachedereta chitara kwane auditor general atite kumenya Kawira chotumikire youth yobaibete na mbere ya KURIA MCA bedere bakia na MUSWANDA yungiwa KWEBERIA ngabana Kairi mwangaza gitende kikenda konukia county ya Meru. Ni BAMWE banduka imbere kuma tauni ya MAUA baraba iturete kwariria riboti ya kiume kithuru ya muthuji munene wa utumiri wa mbeca cia muingi ya nthiguru ni Auditor General. Riboti yonanirie kuri na mbeca cia mumiru ite kumenyekana uri itumiri ni thirikari ya county utongerene bwa gavana Kawira mwangaza. Kwina auditor report iraumire 750 million isiorete. Kwina 729 illegal transactions irasi yotaluge 1.4 billion besa ite kuonwa. Kwina skadwe kaguru besa ite kuonwa. Sukuru le MCS baweta besa atoiba basa 5 million aidha yana 3 million 2 million itono ke ward 45 90 million itoko menyo ina ire itonete ke report ya Auditor General county government ya Meru iyo etwekete ya ofandi Council of Governors kwina mbesa sitomike Council of Governors na ke intergovernmental act of 2012 Council of Governors ya funded the national government mbesa ile Kawira mwangaza governor wetu otumire ke Council of Governors iseta kuthithia atia kwina bloated wage bill county the previous administration emetiere at 4.4 billion the IE 4.98 and today kaba butawa kwina baritayete na kwina bangi batire ngwe ina mbese yusire ina siongelekere sireta nonto itokomenya county government yethirete ke tumaira manual payroll era ete con guarantee integrity ndukimbithe barua buruboti bwa kaota nonto bolelia ote no mbese yitumikite kiri mirandi ya witi na mbere ira ibatiri kubwithwa ni thirikari ya county anto beto tukawirirwa kureterwa ng'ombe nao kamburi orera ukona na rora kuonge maendeleo arako bwith atukaria miaka 5 twatare mtu miaka 5 abwithia maendeleo ariko imatanki tukareterwa within 5 years re matangi yo tutethia atia ng'ombe uka mburi unekerwa mtu muone kira odie mwe ng'ombe more babange bo ina bagarira bo ina baka mato to kama ng'ombe mo odie mwe Kawira ariyo emba kwithira eta ku support baraba kwithiri bo bawonka ibwake Kawira akomba kwithira isaindi yabo lakini baraba tu mu support wondi suisi komba kwithira ikiona thina nyingi otebwa baraba support Kawira bakomba kwithira bakireterwa barabara ombe kwithira bakireterwa tangible development lakini baraba MCA baraba tu support Kawira wondi siosi omba kwithira isu akite kuona development kiurikira nkenda kuria madam governor Kawira ngoira ombere kwithira etira youth betu gwira atirite ombete kwithira ke youth betu ningwe mwake recruitment yuguma ke MDF na ntobeto kande bwire MDF ne kosi keke mno utana abuwa Haiti kabua Boko Haram kabua Al-Shabaab imbandrekti ni arari uba KURIA MCA county assembly ya Meru ni basukuni otumiri bwa mbete yi na bambiria kwithwanira usukia ngavana ikarango ne ringi kana kiri senate nikenda atariria uma bwanteto ni na mbete yire ko wende mbese yi unto tote kumenya no ura usiyete accountability ne bati kwithira irio ko in simple terms MCAs otero tugendelea wetekeria mudho yondeleo tukariria sukari ringi babu yokeu usukani bo scrutinize ntato yonde bo menye na mbese isiorerete na mbese isiyi no to tha mbese utimbasare neire ni aritwa ikuthomethia mbese uti mathoko neire wa ithoko ikobwithia onto itare kwetete kura kwethira kutena ntaka thokone na thaito ya ruare mweri yo turi yo thatu yo na turi mweri yo ni mburene yo tanu mburene yo tandatu mburene yo mako thirikari yo kuingwa mako thirikari yo aingwa mbese ira cionthe ringi ciacoka treasury utibe tugatha tufaidikete abio nibio ntukubwira atire MCS wetu ngabana na remingwe yeke mucoki karibare ringi season 3 nke reportera Weru TV kuma MAUA Gembe South Bitawa Marion Karugi wa Kenya.